Mayai Lambi Haina Kangnariba National Highway number 137A Nouna Koilas Thaduna Semjinba Houkhre Chief Minister Yumnam Kemsan Masamak Tabak Supam the Satuna Yangshin Kray Center Gi Ministry of Road Transport and Highways na sanction Taukiba strengthening of existing pavement from 0 km to 15.35 km and 30 km to 45 km of NH 137A Imphal Kaksing Lamkhai section Nasigi Tabak Houkibagalina Mathau Taba machinery sing Thaduna Koilas Taba Hukibane Tabak Suri Badu Dangarang Midang Chief Minister Yumnam Kemsan Hakten Saturi Yangshin Ki Yangshin Kongchat Aduda Minister Kurajam Loken Suloina Ki Tungda Tabak Adubu Pariba contractors Singasu Mapamadu Unaduna Wari Sanaki Bagalina Tabak Matam Sana Loshina Bamadi Quality Lane Tabak Suna Bakangan Ki Hari Panbayabadi Mayai Lambi Semagi Project Asi Tasiki Hukibata Mapanda Chief Minister Yumnam Kemsan flag of Taukibane Amaramda Matam Quinedagi Hona Lambi Asintina Semjinba Labadagi Miam Satok Sasinda Sound Kudongsa the Mayuna Haiduna Lambi Asigi Paring the Ladiba Kulkiagi Club Maira Paibi Singyana Miam Lambi Asi Atubada Nintina Semjin View Haina Langak Taksinduna Lakibane